Diga pau ke saya meganu ke share tau channel pa ke subscribe mai ke tau channel. O wamgu tara tu heni kihe lava kihe langi. Ku tau tara mai kihe mau inga te hai anga o mai ko sisu kraisi. Ka he te tau lava fefe kihe langi. Pa ko wamgu kamata me u fehu I ko tau wha no whai. E ngai meu tau wha whanongo I me kau fefe kau me ka kai. Tau lava nai kihe langi I he kau kihe siasi. Ko tari I kai. Kono wingai. Na moha Israeli na nau kau ke siasi. Ko siasi o toa. Ko Israeli fo kau mo toa ko siasi o toa. Whanonge lao paula lao ma vai onga fulu besura ki he tolu kainga. Ko whainga aho kuloto pe koe ku kore ki he toa he whahinga ko ia ke nau mo ui. He ko whakamo oni pe o iai ha nau mamahi ai o toa. Kau I kai fou I he ilo totonu. He koe mea I he ikai te nau ilo ke maa oni o me o toa. Ka nau whainga beke tu ai maa oni whakai ki nau tolu koia. Nei ikai ai te nau whakawai vai ke maa oni o me o toa. Aio, nau mamahi na tolu o toa. Iu whawhanau mau peke pehe ni o koe koloa peke nau o mamahi haki siasi. Koloa peke, he koe ke tau whahanga tatu whakaukau to kua. Tau pepe tau tolu whawhanau ke tānoa e whakau. Fine eki Hawaii pe ko mau whanau nao pe ki siasi. Ki siasi maamonga. Ai o kuhangeia o whakaukau pe kakai, to whakaukau pe to ka pau nao o ki siasi. Ko nao sai, ke nao lava ke langi. Ka kui kai, tamai paula, na mai kakai koe na nao kau ke siasi o tua a Israeli. O ka pau e ikai ke fou I he ilo totonu. Ai ko hae ilo totonu, ko e ilo ke maa oni o mehe o tua. Sige, ka pako siasia koe ke nau hanga na tolo maa te aki ai malangai o maa oni o fau mai mehe o tua I a Christ koe mea I ene pekia. Hika ke nau huki nau toke moita ingata. Pukane koe maa monga, o mare be, o pape ke urea ke ngai mea koe ni. Hoi maa monga nau malangai nau tolo sosif sahamita. Malangai nau tohi moro mona, moro nai. Pa me tempare, ko ngai ka tau ke tempare e whao koe kau maa monga to kua te alo tempare, ko mea e te niang whapapau I kita, e te alo ke langi ku te whamak ta ingata kita moto mari. Whampeke whamahino. O ikai, ke te hu ke langi, ko hui ko te hu ke tempare. Mea o tau mai paola, kua pau ke fou e tau mamahi ai o tua I he iloi o mea totonu. Aia koe hae mea totonu ko ia, koe ilo ke maa oni mehe o toa. Ko pai tau whenga pita toke tu e tau maa oni whakai ki tau tau. Ai ko tuka mea ko whai koe tempare. Ki tau pema mea wisiliana. Whenga ke whotu e tau maa oni whakai ki tau tolu pe ko e to lakanga malanga pe koe. Te moholatanga nga whai whekau ma tohe ni I Australia ni koe sasi ta ko wisiliana. Nga whai whekau e nau tolu. Ma koe ki sasi ko tau pe ko pau toko whae sasi. Ko whekai toko tolu. Mo e toko taha pe maru ni whai pui ko whekai toko tolu koe. Eia, he ikai hu hata hai ke langi, ko I koe maulakanga I he siasi. Ko pau ke tau tuu I he maa oni ko mehe o tua. Maa oni whaki mehe o tua. Ko nunga ko maa oni mehe o tua, koe koe maa oni a aku. Haku whenga pe a aku. Maa oni whaki mehe o tua, koe koe ngau tau tari maa oni koe I he tui. Eia, ko hai siasi koe kau ke koe whehu I he. I he siasko ke kau kei unau malanga ai maa oni ku mao mea kalaisi, ko maa oni ku mao he whakamore tau ngahi ang hala, maa oni ku mao he pekia asi isu ka pako siasi ke iai. No malanga ai maa oni ko ia. Ko siasia, tutonu ke kau kei. Uke ko whainga siasi, ko siasi ko tuape. Ko ina, ko siasi, o kunau mamahi ai ilo ke maa oni o mehi o tua. Ai au fo ya Christ. Pe tare si isu. Ai tau. Wa o pe ki ko nga ko he ni. Tola be ka tare si isu, se mo be fo matala fa ta we wisi ya na. Potunga evangelio, potunga fa kristiani, to ko fia na tare si isu. Ko no ke ta no na si isu. Na fai ko e ke I ko no mafai. Na si isu fai ta no ke ngo tau te ina to ko. Un ke tamata tala ke pe al ke ngowe. Tala ka tama ko ia I kai pea whakatomala, ai ko whakaukai ka hanua ko whakatomala, o inga whakatomala. Pene ununu ke tamai taha ni rea kia o hange ko ane nai petari eo ni pe okurere, e ke tamai taha ina rangi iyo e alu I tangata eiki. Kāna I kai alu. Whena I onga tama, tene whai tutuina e na tamai, anau pe koe uruaki,
to da ko na pe I kai pe ai mau inga ko whakakau ko tari o si isu e taimla ko whakakau weo I kai ke kau e elementi a tari o si isu ai whakatomala ko inga si isu meu whi mau e whakatomala ai ta foki fua e tau mo ui me he COVID ai mamahi o tau loto ko COVID ko tau whai o tau wham ai ko beo ke tari o si isu ko nuinga ko alo e kai tari tua tolu tua wha si isu ko he ke whakamama whai I tari o si isu ia ai pau ke ta foki me COVID vai ko pa ke ta foki ka pau ke io koe tari ko si isu ka I kai te ke whai e koe mea ko finangalo ke tanta eiki siu Fora tangata eki, ko rea ko tangata eki, te ke alu ke ngowe, ko mena whi mai tangata eki ke mai, ko tala ngō fua. Wangata ko tari o sisu, o I kai ke kawai, anu whamama whai o nei, ua pau ke mui mui ke whora. Ko tari o sisu, ko tari ke mui mui ke ne whora, ko tari ke hoko ko toko taku, ko ea konga e eiko sisu kasi, ke fua kolosi a ko tau pe, pa ke whanonga mo eiko sisu kasi, o ke tari lau kovi I mo whakatanga I, he kai te ke mai eiko sisu kasi, ka te ke whanonga. Ea ngō mea e ua, pa whawakau ke kahe I kai. Ke tau hua I tato ke langi, e kau ke siasi, mo tari o sisu. Whi mau e kau ke siasi, ke ilo ke siasko ke kau ke ai, no maranga e eiko sisu krasi, ko tau maa oni angai. Whi mau e ke mainu ke tari o sisu, pea ke talango fua, ke whorofora eiko sisu krasi, ke ririwa I homo ui. Tatu kau katuai.